News Fast Karbiang Long Abirta Kethanjia Bangili Sami Kacherong Parpi Aprangsi Headlines Arjuita. BJP Atum Kachari Kethek The Chupang Lim Pu Akoy PC Pini ASDC KSA KNCA Thurpa Kachesong. Heroni Karbi Club Pen Cafeteria Market Seat Waiting Set Lapen Anam Pen Barpi Barso Hem Kangku. AJYCP Thurpa Keba Puthak Kachesong. Patumi Lokhiram Ronghang Memorial Academy Alongta Osomar Arani Mesen Pen Katalon. Pini AJYCP at Pedu Samson Singing Tipa Galong Dharna Inipon. Dharna kami along Karbiang Long District of Maipu Kupon Pen Kaling Ponte, Non Kiwangi Winter Session along Citizenship Amendment Bill Capacity and Window. Plus Citizenship Amendment Bill Mate Non Kiwangi Hood Session along Past State North East Angkang Mate Inlong Ato Tunukan Ketinay Kisunto Koku. Dan video jong si Past State Purute Airset Pinserdo ng Koku Kusi Pini AJYCP at Tumpen Dharna Pedo অসমতে সিটিজেনশিপ বিল এমেণ্ডমেণ্ট বিৰুদ্ধে আজি দুঘণ্টীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমি কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি এনেকুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে জননায়ক চেমচন সিংকে মেমৰিয়েল পাৰ্কত আমি দুঘণ্টীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি আমি এই সংগ্ৰামৰ থলীৰ পৰাই তথা এই প্ৰতিবাদী জেগাৰ পৰা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শীতকালীন অধিৱেশনত যি এতিয়া চেণ্ট্ৰেলৰ যি অধিৱেশন আহিছে শীতকালীন, সেই শীতকালীন অধিৱেশনত আমাৰ নিশ্চিত হৈছোঁ যে তেওঁলোকে কেবখন গৃহীত কৰিব পাৰ্লিমেণ্টত। যদি এই কেবখন যদি গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে এটা জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ নিচিনা অভিশাপ দিয়া নিচিনা এটা ডিচিশ্যন লোৱা হ'ব। ASDC KSA KNCA Atum Thurpa Pen Piniru Samson Singing Team Memorial Park along BJP Atum Kachari Chok Che Pu Akoy Pipen Kachesong alang hitum Kejong Atengke BJP Atum Konsil Ajakong Kapabob Anparta Konsil Ajakong Assam State Government Ariteng Kahodai et Lapenan Parta Konsil along Hongkep Asai Kam along Chopang Lim Atum Aphan Inquiry Padosi Nep Ingnang et Nangji Pusi Kehang Sonsi PIU SIU Tet Joy Joy Pen Sik Sedul Adim Panchayat Raj Kewan Bor I Aduya Hoy Kachelang Tek Te Criminal Atum Pen BJP Atum Kacherab Do Puhei Hui Jong Si Pini ASDC KSA KNCA Atum Thurpa Kachesong. Manandara sa human komisyon sa sumira. Ito ka lang pamanghui sa telefon ito. Kasi manghui ang ibang marli ako. Pini Dipu Joysing Dolo Auditorium Hall along Indahini Karbi Kaya Tirim Kang Dupon. Asa Papormalom Lam Kang Truponsi Lasopi Karbi Akaya Parman Mate Hemprega Parman Kachesong Ponalong Apran Kedam Nang Atumapan Chikimo Ponsi Lasopi Dhurmo Kedoan Arna Mardom Ponsi Karbi Akaya Pan Ringdo Ringni Kedolong Jiapan Ahir Jumi Dhorom Kedoan Arna Mapan Hangpon Lasonsi Kapre Kapre Kete Giding Atum Chetong Dunsi Laso Karbi Akaya Tirim Kang Dupon along Samjin Pen Pachunpon News Desk Report News Fast Karbi Anglong Cherun Daily Bazaar Mate to work of from Katitogalong NEC GOI Apan Pen KACRMS NERCORMP Atum Pen Cheruni Karbi Club Apan Hem Pazir Tigang Pen Kini for Paikem Malong Insipon Kiting Si Kipitiria Kotugi Kotugi CDC Chairman Honsing Kerangan Pen Insipon Lu Bang Sopi Sinti Jamira Pen Insipon Lu Bang Sopi Karbi Club Amay Mohon Teron Lapen Biten Ito Consultant Finance Atum Marideng Pen Insipon Bang Suamay along Kado Kave Club members Lapen Rong Asortum Sitong Dun Cheruni Pen Singcheron News Fast Karbi Anglong Singhason Constituency Langbung Dingpi Joyram Inghia Rong along Kedo Lokhiram Ronghang Memorial Academy along ta Osoma Arani Catalon Jaime Kateng Pen Mensing Ronghang School Chari Banga Hinpen Pandit Jawaharlal Nehru Mohor along Melu Kaisi Pandit Jawaharlal Nehru Akayalamo Thanpon Lasopi Lokacharli Osomar Tumapan Ason Anong E Pajirpon Lapen Lothan Bangatum Ahinpen Lunkan Paklangsi Mesen Pen Pachun West Karbi Anglong Angkang Osomaratum Arani Kethe Mate Children Day Kam Parents Day Miet Kapado Labangso Askulalong Kirap Kipidun Atin Silong Atum Chetongdu Alang Litumapang Karbi Apu Hupen Arjo Administrator
Mikri teron pipen welcome speech pipensi break jam alun kan pensi aliralon sepi lapen break jam amri angkang along kido school kumpanai high school kumpanai LP school kumpanai ME school birsing ki angkang lapen sawai angkang along anta cetodun si posum araranun pacu Pinia Berta lang si Pajudlo,